ihumure, nta kibazo dufite, turakomeye, tumeze neza kandi turacyahagaze bwuma kubera ko intare za Sarambwe ziri muri position nziza kandi imeze neza. Abibwira yuko hari ukuntu byagenze ngo byacitse, oya rwose. Dufite update nshyashya, abantu bakomeje kubinuganuga babivuga mu ndimi zidasobanutse, mbona amatweet ya Muhizi Muheto atari nayo, nk'aho aba kuri tele, ariko ngewe ikinzanye ni ukubabwira ukuri, kabisa kw'ibihari. Ntabwo rero nk'uko bamwe babyifuza ariko bije bigenda, ariko birashoboka yuko bamwe muri twe batuvamo, bamara kutuvamo, urwo ni urugamba, ntabwo y'abantu bari kurwana haba harimo imikino, oya, ni urusasu nyine. Urusasu ni urusasu, ntabwo rugira blague. Iyo isasu ryaje riba ryaje, kandi iyo rirekuwe riba ryarekuwe. Ntabwo rero wavuga ngo noneho ngo ubwo ngubwo ngo twebwe ngo hari ukuntu turi bubigenze ngo turi kwepe, oya. Igihe cyageze ucaho, nta banga. Ntabwo umuntu yagiye kwemera gutabara ubwoko kubera ko yari ari muri game, oya. Nta game zindi ziba zirimo, ahubwo igihe kigeze nyine kiba kigeze, ugomba kugenda nyine, nta kundi. Yes, nta kundi. Gusa ndagira ngo mbanze mbavanireho ikinyoma gikomeye nakunze kubona abakongomani barota, na ba Muhizi bapostinga bavuga ngo Fande Castro yapfuye. Mugende murire mwihanagure, ntabwo ari byo. Mugende mubyine mwebwe ubwanyu, aracyari muzima, nta kibazo afite. Icyo ngicyo mbe nkibabwiye. Mugende mwicare muvune, mwongere murire, mbese mwebwe mugende mwigaye ko mwanditse bitari byo. Mwanditse bitari byo. Fande Castro arahari, nta kibazo afite. Icyakora ntihabuza abatuvuyemo, nk'uko bigaragara neza mu itangazo rya 23. Birahari rwose, biranditse, biranaharatuye. Abatabonye iryo tangazo ndaribasomera, risohotse mu kanya. Rero abibwira yuko ngo hari ukuntu ngo byacitse bari gukoma mu mashyi, ushobora gukoma mu mashyi none, umukomera mu mashyi, mwarangiza mukavuga ngo yapfuye ahari, ejo mu gitondo mukazamubona. Imana ishimwe ko ni ibyifuzo byanyu, ariko umugabo nk'uko mwagiye mubibona kuri Kivu News, Kivu 24 News, ntacyo uriya mugabo yabaye, arahari rwose. Arahari. Ubwo ndavuga mbwira Muhizi Muheto, nahoze mubona aha yanditse anashyira kuri stati ye rwose, ashima Imana ngo yapfuye. Reka nkubwire, urucira mu kaso rugatwara nyoko. Ntabwo nkwifurije gupfa nawe uri uwacu, nubwo wapfapfanye, ariko uwo wifurije gupfa arahari rwose. Nabonye waserebuye kuri stati yawe. Iyo stati yawe yo ndanayishyira hano hejuru, kubera ko ibyo wakoze biri inacceptable. Uri indiscipline, wakosheje, wakoze amakosa akomeye, kubera ko ntabwo uje umenya abakuruta, ntuje umenya abo mungana, ntuje umenya umukuru, ntuje umenya umutoya. Ariko mwahungabanijwe nuko mwagize ngo yapfuye, ariko aracyahari, ni muzima. Na cyane ko nta n'ahandi mwari mwamwumva avuga. Nabonye muserebura, ntago gituye icyama ajya apfa gupfa, ntago yapfa ngo noneho ngo yapfa se yahuriye he n'intambara. Uzi ngo ni private uri bujye ku mapambano. Oya, mwigaye, mugende mwigaye. Ndabanje kubasomera kwanza, ndabanje kubasomera mubyumve neza. Ntabwo Castro yapfuye, arahari. Mugende mwicare murire mwihanagure, mwebwe mwari mwabyinnye intsinzi, mugende murire mwihanagure. Icyakora ibyo mushaka ko biba ku bandi, namwe bizagenda bibabaho, kubera ko Imana yacu irahari. Kandi izi mpamvu intare za Sarambwe zahagurutse zigatangira urugamba rwo kubohora no kurengera bene wacu. Rero igihari ni iki rero? Igihari ni itangazo rya 23
impamvu mpereye kuri Castro nuko nabonye bariya bantu za bamuvugaho bantu benshi bamuvugaho bamwandikaho, narepondaga ibyavuzwe. Twebwe nta makuru arenze aya ngaya turi bubahe urukumva. Nta makuru arenze aya ngaya turi bubahe, ayo dufite nayo. Kandi nubwo byanaba nta kibazo, nabonye hari ibinyamakuru byagiye biyandikaho, ariko twebwe turi mu bavuganye nawe, arahari, nta kibazo dufite. Icyakora batuvanyemo abacu, abo bacu batuvanyemo ntago turabamenya, nimurindire muraza kubamenya igihe nikigera, nk'uko byanditswe mu itangazo rya 23 rigira ritya riti, ngiye kubasomera. Itangazo rya 23 riravuga ritya riti, reka ndizane hano. Banditse bavuga yuko muvuma ya 23 iragaragaza cyangwa se irashimira ingabo z'akarere mu bufatanye zagaragaje zo guhagararira umutekano no mu turere zari zirimo. Bikongera igashimira imiryango mpuzamahanga yagerageje kugarura no gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ku mpamvu z'ikibazo gihari kandi kizwi neza. Noneho icya mbere, M23 yubahirije amasezerano nuko yubahirije amasezerano yo guhagarika cyangwa se icyo bise cessez-le-feu. Ibyo ngibyo M23 yarabyubahirije nk'uko yabigaragaje mu itangazo ryayo. Niba mutaribonye ndarishyira hano hejuru, nkeka yuko abantu benshi ntago bagiye baribona, ariko twebwe turarishyira hano hejuru. Reka ndishyire hano hejuru nk'uko rigaragara hano riranditse ngo, abazi ibifaransa muraza kuryisomera. Narihagejeje itangazo murarisoma, riravuga riti M23 irashimira cyane imiryango mpuzamahanga n'ingabo z'akarere umwete zagaragaje mu kwimbika cyane mu kibazo n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ikongera ikanashimira yuko bazanye cessez-le-feu, bahagarariye cessez-le-feu. Kansome neza, le M23 a respecté le cessez-le-feu imposé par les dirigeants régionaux et les partenaires internationaux que le régime de Kinshasa a bafoué et ignoré. Le mardi le 16 janvier, le mardi le 16 janvier 2024, le régime de Kinshasa a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu imposé en attaquant nos forces sur les lignes de front et en conduisant des actes d'assassinat derrière nos lignes de front, tuant de nos commandants. Yavugaga itya ati M23 yatangiye ishima imiryango mpuzamahanga n'imiryango y'akarere none na ziriya abategetsi bo mu karere kuntu bahagarariye amahoro no kubahiriza cessez-le-feu. Hanyuma ari kwivuga yuko M23 yakomeje guhagarika gukora cessez-le-feu, ariko ingabo za FARDC zikaba zarakomeje kutugabaho ibitero nkuko zakigabye kuwa kabiri ku itariki 16 zikatwicamo abofisiye bacu babiri. Ntago bigeze babavuga amazina, umutegereze bazabavuga. Dès qui procède, l'M23
a bien compris le message lui adressé par le régime de Kinshasa et y répondre de manière adéquate. Mu kuvuga ngo M23 yavuze yuko itazakomeza de ce qui précède igikurikiraho M23 irumva neza ubutumwa buri gutangwa na leta ya Kinshasa, iraza kubusubiza mu buryo budasubirwaho. Mutegereze rero ubwo butumwa mwabwumvisha. Niba twebwe dukora CCLF barangiza bakaza, bamara kuza bakatwicamo abaofisiye bacu babiri, twebwe iyo message Kinshasa iri gutanga turaza kuyubahiriza rwose, natwe turi kuyumva. Umwana mwenge yumvira mu rusaku, iyo message turi kuyumva, turaza kubikora nkuko bikwiriye. Niba batekereza yuko tuzaguma muri CCLF, mugende mwibagirwe, mukure y'amaso, yantera hamwe rukeniri guseka. Ndabizi mwene Gasimba, butera hamwe bwawe ndakuzi. Ntabwo rero guseka yuko baturashemo babiri ntabwo ari igitangaza, kandi nabwo murabizi neza ko intambara yo ku butaka mwarayinaniwe, niyo mu kirere mwabonye ko drone twayishyize hasi, nigerageje kuza nayo tuzazishyira hasi. Ntabwo dufite imbaraga nk'iza leta, ariko tuzi neza ko turatsinda. Imana yacu irahari, ntabwo izatinda kuturengera. Ikindi nkubwira mbe intera hamwe muri aha, nuko ndagira ngo mbabwire ko twebwe dufite principe ivuga iki: babiri nibapfa, niba turi kurwana turi batanu, batatu bagapfa, babiri bazasonga imbere kandi bazatsinda urugamba. Niba babiri bapfuye, umwe azaheka niba batatu bapfuye, babiri bazasonga imbere. Niba babiri bapfuye, batatu bazasonga imbere. Nta gikuba cyacitse. Mwumvishe ko M23 bivuze nta gikuba cyacitse. Ibyo ngibyo mu byicaremo bizi ko nta gikuba cyacitse. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya, ndiye bihera update gusa, mwagiye mubona igihuha gikwirakwira ngo batuvanye Karuba. Never, ntibinashoboka, ntibizigera binabaho. Ndagira mbabwire ko turi gukontorora iriya ligne Mushaki, Karuba, Muremure, aho hose ni twebwe tuhari. Kwa Madimba ni twebwe duhari. Ikibumba, Kanyamahoro ni twebwe duhari. Urumva ligne zacu nta nimwe turatakaza. Ikivuye twarahaguye, twarahageze. Imweso ni twebwe duhari. Urukumva, aho hose ni twebwe duhari, ni twebwe duhari rwose. Ntimugire ikibazo, kandi ntacyo twenda kuba, kubera ko twebwe iyo turwana twiragije Imana, kandi Imana yacu ibiri kutwumva. Namwe murabizi nyine, iyo mwandikira mu gikari muzi ibyababaho mugeze hano. Ndabakunda sha.